Ej, salaši na severu Bačke, u vama su pisme bunjevačke, a tambura tako lipo svira, ko da note par slavuja bira. A tambura tako lipo svira, ko da note par slavuja bira. Ni svatova nigdi taki nema, ko kad bačo ćer na udaj sprema. Nas naši se i nišla jer vije. Poštovane dame i gospodo, poštovani gledatelji emisije Pjesmu te zovem, eto nas na prekrasnom salašu gospodina Zvonka Bogdana. Hvala vam lijepo što ste nas ovdje ugostili. Nema na čemu, mi smo se tako dogovorili i prema tome vi ste danas nama najdraži gosti. Hvala vam lijepo. Vidjeli smo vinariju, eto gospodin Zlatko nas je proveo kroz vinariju, sada smo na salašu. Ovaj salaš, kao i sve pjesme, kao i sve zapravo u životu gospodina Zvonka Bogdana, ima svoju priču i svoju povijest, sigurno. Sve ono što sam napisao i što sam otpivao i otpjevao i otpevao svakako je vezano za određene ljude, određeno vrijeme i određene događaje, pa tako i ovo. Ovaj salaš je obnovljen, a nadam se da će za jedno 200 godina on biti stariji, još stariji nego što jeste. Prekrasno se osjećamo ovdje, a eto i prekrasan dan je. Dočekali ste nas sa svojim tamburašima. Pa takav je red kod nas, mi smo domaćini danas. Mi ne primamo svakog i ne primamo često, ali kad neko dođe onda mora da zna da je kod nas. Hvala vam lijepo. Nećemo puno duljiti ovako sa razgovorom. Dakle, o Zvonku Bogdanu, poštovani gledatelji, sigurno znate manje više one sve statističke podatke, mi ih sada nećemo ovdje nabrajati, ali pitat ćemo gospodina Bogdana stvari možda koje nismo znali, koje ja nisam znala, a tiču se pesme, pisme i pjesme. Dobro. Pa to je slučajno i pre jedno 25 i više možda godina i 30 godina kad sam počeo da vodim ovakve programe kao što sad radim, ljudima je bilo interesantno da kažemo dakle to sve potiče. A samim tim sam se i prije toga bavio sakupljanjem izvorne narodne muzike, gradskih pjesama i romansi i starogradskih, pa sam to sve raščlanio kome gde šta pripada, tako da ljudi ipak znaju šta se događa i zašto su ti stihovi pisani. Salaš moga dide. Zanima me, da li je tu negdje blizu salaš vašeg dide? Pa ovako, ako pogledate ovako popriko, onda jedno 50 km odavde je bio salaš moga dide i da zato sam ja uvijek na ovu stranu i okrenut i da. Znači, dobro pitanje. Da, dobro pitanje, to su emocije koje ovako me poprilično, pogotovo kada dođe neko sa strane i pita me, da me to malo potrese i ja onda to rađe stavim u stranu i rađe o tom otpivam nešto. Nadam se da će čuti, da, svi smo slabi na svoje djedove i ja sam na svojeg, pa sad su i meni zasuzile oči, moram priznati. To je to. Biće mnogo jednostavnije da sva ova vaša pitanja, kroz pismo i kroz tekst i kroz melodije, sa mojim najboljim tamburašima koji Subotica ima u zadnjih, pa možda 30 godina, i koji me redovno prate i vrlo često učestvuju na mojim velikim koncertima. I ja se trudim da ih sačuvam i ovo su najmlađi momci i vi imat ćete prilike da čujete 7 najboljih tamburaša koje Subotica i Severna Bačka ima. U ime svih gledatelja, hvala vam lijepo. I vama. Znači, emisija za TV Jabuku Pjesmom te zovem. Ja sam za ovu priliku odabrao 7 najboljih momaka koji trenutno žive i rade i koji su rođeni u Subotici i koji su imali svi jednog te istog učitelja i trudimo se da sačuvamo i zvuk, i melodiju, i harmoniju ovog podneblja i naših pisama, naravno najviše bunjevačkih, jer toga je danas na izmaku. Ljudi se koriste svim i svačim, ali svoju autohtonu muziku žele ne samo mi, nego i ostali žele nekako na neki način da zaborave. Ali eto, zahvaljujući ovim mladim momcima, ja ostavim pri tom da sačuvamo nešto od zaborava. Ovo će biti otprilike kao jedna generalna proba, a ovo će bez probe, ovo će biti posebno pozdrav za vas. Nekoliko popularnijih u posljednje vreme pjesama koje se
slušaju na svim prostorima bivše Jugoslavije. Pa evo jedne koje je došla u moj repertoar pre jedno 4-5 godina. Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekad na večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti od pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ajde sad, majstori. Ovo je za TV Jabuka, samo da znate. Možda ćete dobiti koju krušku ili malo grožđa. Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se naći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu ponaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu ponaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti od pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti od pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, i se dirnu i se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. I se dirnu i se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma svaka vam čast, svirate kao na koncertu. Od Banata prema Sremu, nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli ko radnici putuju. Ja ih pošaljem, a se vraćaju, a ti se nećeš vratiti, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne sjeća, rodne neslave i jednog proleća. Vratit će se kažu ljudi ove godine, jer dogodine, a ti se nećeš vratiti, a ti se nećeš vratiti. Rano
sve je ravno, ravno mi je sve, i jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje, i kad bi znala ti, samo znati koliko trebaš mi, i kad bi znala ti, samo znati koliko trebaš mi. Ajde sad ćemo da čujemo. Bravo, čelista. Hop! I... Svake noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne pogodi. Bruje žice, srce drne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi, a ti na belom periodu zaspi, a ti zaspi. Ravno, nigde da sve ravno, ravno mi je sve, i jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti, kad bi samo znala ti koliko trebaš mi. Ej, kad bi znala ti, kad bi samo znala ti koliko trebaš mi. Si vidio ovo je bato kako to ide? A 74. 5. godine sam napisao jednu pismu i posvetio jednom mom Somborcu koji se zove Karlo Dujmović zvani Dida. On je bio najveći bojem moje mladosti i to sam 74. 5. godine, ove stihove u pismu sam posvetio njemu, a zamislite, ona je tek prije godinu i po dana ugledala svetlost dana, jer ovo što sam napisao njemu prije 30 i nešto godina, jako je dobro došlo danas. A ona glasi ovako. Fi7 pa kadu 1. Ako slučajno ne bude valjalo, ako ne bude slučajno valjalo, mi ćemo ispočetka, a lagano. Momački su moji dani započeli ubijani. Prokako sam 100 lanaca i sava 4 konja ranca. Od Sombora do Budima, od Pariza pa do Rima. To su staze mojih dana, dugih noći i godina. Prokarko sam 100 lanaca i sva 4 konja ranca. Širok je svit, nigdje mu kraja, svaki je drug, dok imaš para. Taj svaki grad pravi je raj, al Palić ima najlipši sjaj. Svud je lipo, svud je fino, al najbolje je naše vino. Hadi sad.
sam ritko se vraćao, nije bilo nike vajde. I sam Isus kad me vidi, znao je za moje jade. Na ispovijed kad sam išao, sve sam priznao svoje grijehe. Sveti Antun ne zna šta će, kada plače i da se smije. Prokarto sam 100 lanaca i sva 4 moja ranca. Širok je svijet, nigdje mu kraja, svaki je drug, dok imaš para, daj svaki gram, pravi je raj. Alo Panić ima najlipši sjaj. Svud je liko, svud je fino, al najbolje je naše vino. Širok je svit, nigdje mu kraja, svaki je drug, dok imaš para, daj svaki gram, pravi je raj. Al Panić ima najlipši sjaj. Svud je lipo, svud je fino, al najbolje naše vino. Naravno, to su sve detalji koji su vezani za neka bezbrižna vremena, za neku mladost, i to je nekako najsretniji deo života, vjerojatno zato što čovjek nije imao nekih velikih obaveza. Samim tim se vraćam i na jedne, ne samo ja, nego i ovi momci i svi ljudi koji su odrasli u ovoj dosadnoj i teškoj ravnici, a nama najdražoj. Vezuje ih nešto što je prošlo i nešto što je vezano za samo detinjstvo. A da ne duljim puno, ja sam sve ovo stavio u moje stihove. Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dine, a znam da ga neću pronaći. Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u budžaku svog života i moli se Bogu uzalud. Ova pisma refrenema, misli su se razastrle svud. U duši mi tuga spava, a da krenem nemam više put. Ova pisma refrenema, misli su se razastrle svud. U srcu mi tuga drima, a da krenem nemam više put. Porušiše se veselaše i tudove kraj putaše, što su našu dušu imali. Prodadoše sve mijane, zatovoriše sve Ircuze, i su naši stari svađali. Konji ržu koji prije i psilaju isto tako, ko do nekih salaš čuvaju. Tamburaši muku muče, da se u kafanu vrate i da opet dio sviraju. Ova pisma refrenema, misli su se razastrle svud.
duši mi tuga spava, a da krenem nemam više put. Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svud, drugčije se danas živi, a da krenem nemam više Ovo će biti poklon za sve tamburaše koji nas gledaju i koji nas slušaju. Ovi momci će odsvirati jedno kolo iz 12 durova. Neće biti 12 durova, mi će možda 5-6, ali onoliko da se podsjetimo neka vremena koja se više ponoviti neće. Ovo je jedno bunjevačko kolo iz 12 durova. Hip! Daj ko vodi dođe u šlapki. Tako je oprezne. A, to je to, hip! Dobro. Ako ti sam napisali, ti si sad Bogi Batira, ti si sad važan. Hip! E vidiš zašto se moram čediti podobo zbog tamburaša. Pravimo svako je gotovo. Ko je sad sljedeći? Ko je sljedeći? Ko je? Ko je sljedeći? Ajde, ako napisali ovdje tako, ajde sad. Daj se, Milane! Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Nikola, ajde dolje, ajde. Aha, evo ga. Johoj! Sad ćeš da čuješ kako vekiš, sad ćeš da čuješ. Ajde, Nikola.
Ne, pazi, to je samo za žice, to je samo za žice. To je u redu. Šta hoćete još? Ali da znate da mi ne vraćamo Ovo je drmež, da, hajde. Samo malo produži drmež, još volite oni da igraju, da se... Samo još malo, da. Hajde sad. Šta jabuka ima moj baca? Svaka vam čast. Pozdrav od mojih tamburaša koji su poimence naš profesor Milan, pa naš čelista Davor, to je sledeći. Najbolji kontraš sa severa Bačke, naš Mićko, naš Miroslav. Najbolji begešar sa severa Bačke koji svira u Gezin, Begeš i Sombora, naš Marinko. Jedan od najboljih basprimaša koga ima Subotica otkad postoji, to je naš Branko. Naš najbolji tercista, naš Dejan. I drugi najbolji basprimaš koga Subotica ima, naš Nikola. Puno pozdrava za televiziju Jabuka. Jedan, jedini i neponovljivi, dame i gospodo, samo za gledatelje emisije Pjesmu te zovem, Zvonko Bogdan. Pridajem se. Hvala vam lijepo. Nema ne, čumi mama, jedan rukoljub za sve dame, za vas i za sve dame koje gledaju ovu emisiju. Nema ne čak. Evo ga. Glavni i odgovorni urednik za večeras popodne. Da. Neću da kažem zašto. Prima. Prošle su mnoge ljubavi, prošli su mnogi životi i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće i ovo naše prestaće, a vaše vrime doći će, ali i proći će. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi i niko nikad saznati neće da si u pismi ti i samo ti, jedino ti, moja ljubav.